Icera ria Minista wa Kithomo George Magoha kaunti-ini ya Murang'a akinyabara kana college na thukuru cia kothi cia moko ni ikinyanirie mitaratara iria igitwo ni thirikari ya kung'ethanira na murimu wa COVID-19. Magoha augite cukuru iria itagakorwo ikinyanirie ikiro mbere ya mweri wa kenda batire bata wacio kubingurwo. Those that do not comply, we are not going to gamble with the health of our children. If we tell you what you must do and you don't do, then you shall not open. Cukuru wa arutani wa Murang'a wa kothi cia moko wa Maragwa na wa Micuki ni gatagati-ini ka mathukuru maria minista acereire, akiuga ona gutwika ni acerangite cukuru ciganona ni cukuru igiri tu ikubiriirie gukinyaniria mitaratara ino, kuria thutha wa ciumia ithatu ministry ni kwanirira cukuru iria ikabeyo kanya ga kubingura. If we understand the behavior of the virus tomorrow, we can open schools still in September or around that time. Do you get the point? Very. And all we said is that as long as these numbers are getting bigger, it is not wise to open schools. Ona gutwika kuri na mwiboko ati gicunji kinene kia thukuru ni gukinyaniria mawatho maya, ministry yugite aruto marithiaga na matina niguo gutigirira matina kubaniriria wira uria utigire urugamiriri wa thukuru niguo kuonania mibango ino kuri ministry. Gucoka gwa thukuru kwa ma university, ma polytechnic na technical training magacoka nuthu. We korwo wi first year na mukoragwo muriga na thukuru yanyu mukwamba gucoka 50, inyuĩ muthome semester ya mbere muinuke, acio angi o akirathi kyanyu moke mathome semester ngima mainuke, aria macoke ringi mariki ya keri mainuke, aria angi macoke mariki ya keri mainuke mwaka uthire. Thina wa mai uria ugumeire thukuru ici atongoria mugite gukinyira mweri wa kenda ni megukorwo mebangite uria mangiona mai makuigana ma mabuthiro. Mai turarora uria kungikorwo na gusink kwa borehole, ni twaritie na muheshimiwa, ni twaritie na andu angi aria othe marauga ni magutu support niguo tukorwo ucio tari muhinga enimo. Na koguo ni tura support hindi ria Magoha araiga thukuru itingihingura gutari kuratigirirwo mitaratara eno ekuo, tondu tutingikienda kurehe ciana citu thukuru the next minute turetirwo cindwaru na hihi ona ingi cigacakabu to the same depending na health ya mwiri uria hana. Riu kibarua kinene gitigeirwo urugamiriri wa thukuru ici kuona mene ibinda ria ciumia ithatu tu makorwo makinyaniria mendekithia ma thirikari makibaragiria kubingura mweri wa kenda. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.